Ko nā iwi tonu, kai te ārahi te kaupapa tiaki tamaiti I raro I nā manaakitanga a te kāwanatanga e whakahaere hiana e tā tungu te hiuhiu, te whare ariki rātau ko Oranga Tamariki. I tū tētahi huihuinga ki Taupō I te rānei e tohu ana I tēnei kaupapa mahitahi. Kai a heroini waika tōna whakamārama. Ko te oranga ao tātou tamariki, te take. Ko te kai whakaruru hau o ngā tamariki kei raro I te maru o Oranga Tamariki, ko Colleen Morehu. E whakapono ana hau kei nā ringa o nā whānau hapu iwi te oranga o a tātou tamariki mokapuna. Ka whakatūhia a Morehu hei kai whakahaere ratonga Oranga Tamariki I te rangi nei. I think absolutely has to. When you're working with iwi and mana whenua, it means that we are a part of the village. So rather than Oranga Tamariki being the village as it used to be in the past, we are now merely a part of the village. It takes a village to raise the child. He kiri mana kei wainganui I a Oranga Tamariki me te tari o te ariki kia taupai ai te kaupapa nei ki roto I te iwi. Mā te iwi, ngā rautaki, māna, ngā rongoa e whakatakoto, mā Oranga Tamariki e whai atu. Katahi nei te tautoko, he rawe, he waimaria hau I tērā kaha tautoko o te ariki. Kei te mārama hau, he nui anō nā rōpū o te iwi, me piri mai, me tautoko mai, kia kotahi ai te whakaro. Kua roa te whare o te ariki e whai ana I te oranga mo te iwi. Aha kua I roto I ngā whiriwhiringa kaupapa a motu, ko tumu tērā te uri o ona tupuna e titiro ana ki te oranga o te iwi e kimi ana I te huarahi. E ai ki ngā tatauranga a Oranga Tamariki, toru te kaumātahi ngā tamariki, kei raro I te maru o te mana tū tamariki I Taupō. Rua te kaumātahi o rātou, he Māori, he oi, ko tā Morehu, kāre tonu, e pai. Taku mahi tuatahi he whakarauika I ngā hapu o tūwharetoa, ki te whakaputa whakaro e pāna ki ngā oranga, te oranga o te iwi. Nō reira, I roto I era whakahau, kei te kimai, nā whānau katoa, nā hapu, nā marae katoa o tūwharetoa, koinei moa tātou tamariki. He rori waikato, te Ao Mārama.